Hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisiri wa mngana London FM makomen na kuhlekanisa kono ngisela xitichi xirko nga va khoni ngisela la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya mngana London FM.co.za mina nikalanga Pet Matebola ni warsmat wa jimo xitlango maxingirtano wa xijajana makuna lo ndandazi akwamkela mingisiro mina nga khoni ngisela la Gauteng Mpumalanga Northwest na la oyikota ko yingisela hi audio streaming ya mngana London FM.co.za nokona kumelerisiwa incindani Eric Mabasa hey kuhela ka vhiki ku endle sweswi ku nga endla swona kambe sweswi nkarhi wa ku hitwa n'we ku miri yini n'wina ka Afrika wa vulavula makankulu leyi fambaka yona mutla i timhaka ta mukhanselara ku xana wena u nga ko u lava mukhanselara wa njhani hi ndlela yoyoleyo i mhaka leyi nga ta va ka hi languta yona eka nhlekani lowu hi ku mavandla ya le kaya ka yini ve le ku mi tiviseni ku loyiwani mi yimela ku langwa swi nge ti tlokwa swi ku chakala kambe xivutiso ku ta va ku va swi tiva nje ku n'wena mi lava vanhu va njhani na van'wani ve le ku xaveni na ti-braai pack na hinkwaswo ve le ku ringeteni ku kumbexani va ta hetela va khanselara kambe xivutiso hi ku va swi tiva ku n'we tanihi vaaki mi lava mukhanselara wa njhani na kambe hambiswiritano hi yo mhaka leyi lava ku famba hi yona hi yo mhaka hi ta va ka hi bula na tatana Herman Mashava va Action SA va ta hi byela ku va kha va languta yini loko va ze va hlawula vanhu ku va khanselara kumbe va yimela ku langwa ka vukhanselara se hi la ku vutisa na wena ku loko u lava mukhanselara u lava mukhanselara wa njhani hi ku i munhu loyi a taku a kusuhi swinene na ku va na ku tisa mfumo ekusuhi na wena van'wani va ri i fanele va ri na metriki van'wani va ri fanele a kota ku hlaya no tsala van'wani va ku a swi na se we la u ta twa we ku loko u lava mukhanselara wa njhani hi mukhanselara hi ndlela leyi se hi ta va kha hi la ku ta twa we ka mhaka yeleyo ta bula na tatana Herman Mashava hi hafu ku bila awara ya 12 hi 5 timinete ku bila awara yan'we hi ta va hi kha hi bula na MEC Jackie Masiya kusuka a Mpumalanga hi kha hi landzelerisa mhaka ya le Mkhulu ku endleka yini Mkhulu va ka yini ku endleke yini mi vone yini mi twe yini mi ta pfuna njhani ku swiyimo swa muxaka wolowo swi ololoxeka hi ta va kha hi la ku ta twa kusuka ka n'wina ku mi angula muku yini hi ndlela yoleyo yo tatana Vusimus Cat Matla van'wani va nge ri na vito leri hara yena Vusimus pfuke hoyi sweswi van'wani va ri vito leri hara yena loko ku vutisiwa kokwalaho ka yini mi ku vito leri hara yena va ku hava munhu wa ka Matlala a nga ta va na vito ra Xizulu mina hayi se mi sungula yin'wana se mi ta tsundzuka vhiki leri nga hundza a teke xiboho xa ku mi la ta va mbhoni ya mfumo ni ti vona nandzu sweswa swa ku taniya se ku endleka yini sweswi u ta tsakela ku twana le ka n'wehe ku mi angula mukuyini ka mhaka yoleyo a hi twane na leti n'we mi nga na tona nomboro i 0860 002543 van'wani va xaveriwa ti-airtime van'wani va xaveriwa ti-braai pack van'wani va xaveriwa byala van'wani hileswaku hinkwaswo leswi ku ri ku ringeta ku lata ku vanhu va khanselara va n'wena kambe swi fanele swi mi komba ku mi na matimba ematshan'wini ya ku mi mukela braai pack kumbe ematshan'wini ya ku mi mukela byala a mi fanele mi lava swo tlula sweswo ku komba ku mi na matimba ma vo mhaka ko tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku va hi bula a to hi ndlela yaleyo ni kombela ku vutisa n'we mi tiva ku tinhlamulo mi ta ni byela mi ta tsundzuka ku hi tshame hi vulavula na executive mayor wa Bushbuckridge ku hi va vulavula hi timhaka ta ku tsemeke blow laya a open ma ku vona loko ya gedeni leya open ku na swikoweto swo tala laya swa ku komba eNhlanzeni municipality Bushbuckridge swo komba Maruleng blow leriya ri le kwihi ri le Maruleng kumbe ri le Bushbuckridge tanihi masipala n'wina mi tshamela ku hala hi byeleni ni lava ku hi ta kota ku tiva ku ri ya lungha rini ri ta teka nkarhi wo tanihi kwihi ku lungha ri sunguriwile ke leswiwani swi ta dyondzisa na kun'wana kolomu ku nga koho u vona ku ya hi nga tigiyani a tikona no vula ku swi ta mi dyondzisa ku blow a wo pfuka nampundzu ri akiwa se loko mi nga kunguhati ka ha ri nkarhi siku rin'wana mi ta rili kambe mhaka yaleyo na ku twa yona blow leriya ri ta lungha rini na leswiwani xivutiso ni xi yisa ka vamasipala wa Bushbuckridge
va va ta ni byela patu leriya ro suka ro famba hi laya kwalaya a eCottondale yini isigagule yini kwala reriya ri ku tirhisiwaka ro sweswi ri ya humelela le ka va-angels leri nga le ku tirhisiweni sweswiwani hi vapfhumba loko va lava ku ta tirhisa gede liya open i vutihlamuleri bya mani ni vona ku a ni se tshama ni kuma ri kha ri tirhiwa patu leriya na ku ri helela ku hi nge swi voni ti-pothole a ni tivi ku ti pfariwa hi mani rini hi ku a ti se tshama ti pfariwa ka patu rero se swi vula ku Bushbuckridge municipality kumbe Mpumalanga government mfumo wa xifundzakulu xa Mpumalanga loko mi ndla mapatu a mi endli leswi ve nge i maintenance plan ni fambe ngopfu patu leriya hi kha hi ya le Masingitana le a ni se tshama ni hlangana na rona ri pfariwe ti-pothole letiya ri nga na toho ongeti loko patu ri endliwa ro vhe ri tshikiwa ku loko ri ta hlakarisa sweswiya a mi endli maintenance na se ni lava ku tiva ku ri na va mani hi ta va vutisa ku a ri na tilayini a ri kombi ku ri helela kwihi ti-pothole a ti pfariwi i ra va mani i ra Mpumalanga ra mfumo wa Mpumalanga i ra Bushbuckridge hi lava ku swi tiva hi lava ku swi tiva ku i ra va mani patu rero se i mhaka leyi kumbexana yi fanele yi langutiwa mingisero wa mina kwala mu nga kona kama hi mtwenini ku mi khometi timhaka nomboro i 0860 002543 ni tshemba ku minduku ta va hi kha hi va kuma hi twa ku biloho i vutihlamuleri bya masipala wa le Maruleng kumbe i Bushbuckridge hi ta swi twa minduku sweswo kasi ke Bushbuckridge na vo minduku ni tshemba ku va ta hi byela ku patu leriya i mani a faneke a ri lunghisa vanhu va le mhala va le ku hluphekeni ngopfu kwala va Cottondale na patu reriya ra ku ya Amanyeleti hi vulavula hi ro ko tala ku sukusela meyara ka ha ri mhani Sylvia Nxumalo na namuntlha na sweswi ha vulavula hi rona premier va tshembisile a ni tivi ku lembe leri nga hela kumbe i lembe leri va kombisa timhaka ta ku ri ta lunghisiwa patu leriya kambe xivutiso ku rini se hi lava ku tiva ku leri va vulavula hi rona le ra Cottondale Manyeleti se hi lava ku vutisa ku leri ri ta ku ri huma hi laha ka va-angels kwalaya a old a Khonhuku ri nghena ka va-angels leriya ri ta hi le Masingitana ri ya le ka a tliliniki ri ya humelela a ka patu leri huma open ri ya a open gate i mani a ri lunghisaka se hi ta n'wi vutisa ku i tsandzi yini ku ri lunghise ku se swi nga futhi hayi swi nga va swi na ku tlula lembe a ri tshama ri lunghisiwa patu leriya hi ku a hi ri koho loko hi ri ka Xitsonga Music Awards hi fambile laha ri magoji ntsena na namuntlha na sweswi ra ha ri magoji hi ta mithu kumbe ri yini 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula swipe kutani u kuma swo tala eka birthday ya Boxer xava cool baked beans 400 gram ta mune hi 60 rand or go tomato sauce 700 ml na cross and black mayonnaise 750 gram swi ri swimbirhi hi 70 rand xava hi 1500 rand u kuma 3 gig ya Boxercom data mahala eka Boxer Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani a hi sunguleni lo mixeri ni hleka Butpet Mpugel. hi pfukeleni ngo vona papa Mpugel. a khensa Butpet anti gore leswi nga ta swi vulavula swi lava maphorisa Vaterfala or swi lava masipala wa Makhadona ku ze ni vona so Butpet ma ku vona laha Elima laya aka fourway le jikela a mall na le object kuna mkhukhu yin'wana laya ku xavisiwa byalani hi ndlela hi Saturday Friday na madambu ko past 1 ri nga chala Saturday le kuma ku ri ta ri ku vuyeni laya apatwini laya ku xavisiwa byalani so loko a nga twisi ku swilo swi approve hi va masipala kumbe va Vaterfala police station na hi ku va le kusuhi le patwini straight a ni twisisi ku katlekela hi ndlela kambe mi vula ku n'wina loko mi lava ku nghenisa maphorisa mi va nghenisa hi mhaka yini kambe ani ko tala vona va ka ku patroleni laya ku ri swi nga ku endlekeni laya va awe naswona kumbe njhani na leswi endlekaku kwihi laya crosseni ya le Elima ka fowe laya ka tlhela jikela xibedhlele yo nghena molobyeni yo ya a Flay ku na mikhukhu laya yi xavisaka byalani hi ndlela ya
nampundzu Saturday fast bonga loko ku ri fa ri dokumenti ku xavisiwa byala se a ni twisisi ku swilo leswiya swa prove hi masipala ku ri ku endliwa mfuku ku xavisiwa byala or maphorisa va aware ku ri ku xavisiwa byala va ka va nga lavi ku swi pfala swilo leswiya kumbe njhani ke kambe loko maphorisa a va fanele va swi pfala hi ku ya hi n'we a va swi fanele va swi pfala hi mhaka yini laha swinyale ku nghene ku vulavuleri wa tilayisense ta liquor board ne a hlamuseta ku ri ku na ti-restriction between tavern patu na xikolo and tavern nga ku hi kuleni yi le kusuhi na xikolo lexi xa primary leyi nga laya a Elim yi le kusuhi na le kuma patu ku fika laha stake na I think it's 20 meters hi le patwini ku ya xikolweni na stake na 50 meters i primary ala sayitini so a ni twisisi ku ndhawu leyi ya prove hi masipala kumbe ko va munhu njhe no fika tibele mpuku ya xavisa byala na va vhaka rifale police station va a va ngheni so a ni twisisi ku swi lava vona kumbe swi lava masipala na no i ntiyiso loko hi vulavula na tatana Muhale va kombisi timhaka ta ku byala ne le kusuhi na xibedhlele byi laveki hi vulavula na va lava kusuka ka timhaka ta tilancesi ta byala va kombisa ku na swipimelo swo karhi kambe loko permit yi fanele yi huma loko ku ri na permit yi fanele yi huma hi le vukosini yi fanele yi huma hi le vuhosini yi fanele yi huma ka masipala yi fanele yi kota ku va ku swi tiveka ku endleka yini mina ni dine laya ku vulavuriwa hi ku kula ku ndliwa Twin City swo swa taniya ku xavisiwa byala hi tshame hi vulavula hi swo ku na byala byi xavisiwaku laha a nyangweni wa xibedhlele xa Elim mani ku se swi ololoxiwile swilo leswi a ni ku swi ololoxiwile ni tsundzuka ni ka ni bula na mani Khiyani hi ka hi vulavula hi timhaka ta tilancesi kumbexani hi ta tlhela hi sungula futhi hi ta vutisa va vuhosi bya kanjakanjaka hi vutisa va masipala ivi hi ta kota ku vutisa hi twa ku hi fika njhani ka xiyimo lexi xa ku va na ku xavisiwa ka byala a gedeni ya xibedhlele na ku ze ku tlhuma ku taniya na mikhukhu amahlweni ka xibedhlele hi fike njhani i ku ka vanhu va nga vileli i va mani va nga vileliku i va masipala i va vuhosi hikuva ku fanele ku pfulekile ndhawu liya ku tshamisa sweswi ya ku pfulekisi swona ku ri na laya ku ri thenisini laya ku yima tithekisi ntsena ku nga zi ku tlhuma ku taniya ku xavisiwa yini ku xavisiwa a swi nga fanelanga swi ri swona leswiya kambe ku na un'wana nge le ku vuyeriweni se xivutiso ku ta va ku ri ku i mani i va vuhosi i va masipala ka va lava vambirhi un'wana le ku vuyeriweni maphorisa vona ke kumbe maphorisa a mi yi tivi milawu ya ku byala byi ngi kona ku nga se fika kwihi na yinini kumbe a mi swi tivi hi nge mi soli loko va ri na permit maphorisa va nge endli nchumu va ta ndla n'we mi swi tiva ku hi byeleni kambe va vuhosi hi ta va vutisa na va masipala hi ta twa ku va hi pfuna ku fika kwihi hi ndlela yaleyo nongonoko ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM ni hleka Ahe Botpet papa ni pfukile hi pfukele hi nga vona i Bishop Mafumo Zikhaya la ka Malamulele ni lava ku vulavula hi leyo extendiwa ka Madlanga Commission na ku va EFF yi nga tsakisiwangi hi ku extendiwa ku ri swi va swi sukela kwihi ku vanhu va tiko vo tala a va karhi va huwelela ka president na cabinet ya yena ku a ku ngeteliwi nkarhi ka Madlanga Commission se hina hi twa hi ba mavoko ku ri at least president u yi twile ku ri la ka hina se lava EFF ku se ncini lexi xi ndlaku ku ri va vilela ku why president a extenda i nkarhi wa commission hi leswi hi hlamarisaka ku ri hikuva a va fanele va tsaka ku ri president ya vona yi ta kota ku ya tihlamulela yi kuma nkarhi wa enough ya ku ya hlamula ka leswi va nga n'wi hehla hi swona so I think ku ri kahle EFF i nga ku ri yima ngopfu na va lava yima ngopfu
na valava va kumeka ku va karhi va pointiwa le ka Madlanga Commission se sa hi sorisa nyana ku hikokwalaho ka yini va vilela loko president a fane a ngetelela nkarhi wa ku tiko ri ta basisiwa na kambe loko mi ku swa hi vilerisa mi fika njhani kwalano ni vula ku ri so many people were worried ku ri why commission leyani va ku va ku na budget yo yisiwa mahlweni ene ka ha ri na vanhu vo tala va pointiwa ku va fane va vitaniwa ene se nkarhi wa yona wu fane wu hela sweswi so a ni hi lava ku kuma ku kahle problem yi le ku hi nge tlhovoteli swilo hi kuma ku ri ka ha ri na swilo swo tala swi nga sala hi lava ku everybody loyi a khumbekaka swilo leswi a ya ti hlamulela hi ta basisa tiko ra hina lava kumekaka va bolile va ta susiwa ku sala ku na vanhu vanene hi aka tiko leri nga ta va na potential base ya economical growth hayi ku ri hi dzumba tiko ra hina ri karhi onhaka ku hi nghenisele swigevenga leswi hi hleketaku swi tirhela hina kasi swi tirhela ku onha na ku kumeka ku karhi tiko ra hina ri telele hi vugevenga ku xavisiwa na ti-powder hi ndlela yo ka yi nga wrong vana va hi hleketa ku va ta hi biyelela so EFF a yi nwi mati president ya vona a ya ti hlamulela leyi a ti basisa loko basile finish and clar a ni va nyike affidavit a pfumeleli ku ri affidavit ya yona ya interrogatiwa hi vona ku ri ya pasa na ka leswi a swi vulavulaka that's all kambe lexi mi swi vekisaka swona loko mi ka mi swi hlamusela bishop loko ka vanhu lava nga yingisela namuntlha loko ko va ku ri ku a ku na lava va nga hlangana na statement xa economic freedom fighters va nga vheta va lahlekisa sweswo n'wina mi nge le ku va lahlekiseni swiswona hi ku a hi swona leswi va economic freedom fighters va vulaka swona ni na xo statement xa vona xi ri va swi vona va swi amukela leswi nga vulavuriwa hi president hi ku ngetela nkarhi kambe vo vilerisa hi ku nkarhi wa koho wo tshama ku va wu ngeteriwa hi swithubuthumbu ku nga vuriwi ku okay yi ta teka 2 years kumbe yi ta teka 3 years kumbe yi ta teka nkarhi wo tani kwihi hikokwalaho ka yini ku va swithubuthumbu na ku yimani tisani mi karhi mi vulavula bishop mi nga na ku xin'wana xi va vilerisaka i timhaka ta ku ku na interim report yi nga humesiwa hi Madlanga loko ri karhi vulavula na muhleli vhiki leri nga hela va kombisini na vona ku a yi se humesiwa ka vaaki interim report leyi va vilerisiwa ku na hi sweswo se leswi n'we mi nge le ku swi vekiseni swona swo lahlekisa rixaka bishop hikokwalaho ka yini mi langa ku lahlekisa rixaka kumbexani na n'wina pfulani statement ke mi tshahela la xi komba ku sweswo mi nga swi hlamusela ku hi ta kota ku twisisa ku i mani a lahlekisaka rixaka la ya ni vula ku ri actually na twisisa sweswo swa interim report ku ri a yi fanele yi nyikiwa mara loko president phela ku va a extenda i ku vona ku ri ti-issues to tala leti ta humaku tatani Khalanga sweswo hinkwaswo leswi mi swi vulaka na mi twa kambe a ni lava kumbexani loko ku ri ku swa koteka mi tlhelela ndzhaku mi ya sungula laha mi nga sungula kona ku murhangeri na economic freedom fighters va vilerisiwa hi ku yi nga why hikokwalaho ka yini yi extendiwa hi kota ku tshaha kona ku hi kwihi la n'we mi vulaka koho hi ku swi hetelela swi lahlekisa rixaka bishop hi nga lahlekisi rixaka as they're saying ku ri kahle vona swi vula ku ri a va nga ta xi humesa statement lexexo loko a nga extendangi that's why ni vulavula hi issue ya ku ri their main complaint i ku why I extenda i nkarhi wa Madlanga Commission why I extenda nkarhi wa Madlanga Commission ku na context hi la n'we mi nga lavi ku nghena kona kwalano hi ku context ya vona a va vilerisiwi hi ku nkarhi wu ngeteriwile a swi va vilerisi sweswo va vilerisiwa hi ku nkarhi wu ngeteriwa hi swichubuchubu wu ngeteriwa hi swichubuchubu because timbhoni bya kona na byo byi huma hi swichubuchubu ku hume ani yena president a kuma nga ku ri ku ya hi ti-terms and reference ta leswi a nga swi nyika a kuma nga ku xikopu lexi a nga xi nyika xa nkarhi lowu a nga wu nyika wu ta kota ku khavhara inani but a wu le ku khavhareni
kule ku women ka mboni leswi bya lava more tharo and hi tlhelo rero mi vulavula ntiyiso leswi swi vulaka ku na n'we a mi fanele mi yi hlamurisa sweswo mi nga yi hlamuli hi ku onge ti-EFF yo ala ku ngeteriwa nkarhi a mi fanele mi yi hlamurisa sweswo ku n'wina va EFF mo va mi nga swi tivi ku ya hi mina leswi swi endlaka ku xiyimo xi ze xi va swa swichubuchubu i swivangelo leswi na leswiya Bishop mi nga lahlekisi hi nga lahlekisi rixaka Bishop a hi vulavule ntiyiso ivi na hambi hi nga wu lavi Bishop ntiyiso ne a hi wu vulavuleni a swi onhi nchumu khensini nkarhi wa n'wina Bishop khensini Bishop a khensa 0860002543 nakona ko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi bula na tatana Herman Mashava. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani eka ku haxela 2 hi Xitsonga xa nhlawulo kusuka sungula mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela nguva ya nhlawulo yi le kusuhi swinene hi yo mhaka va Action SA na vo va kha va ya mahlweni va tivisa lava va nge vo i va yimela ku langa kambe leyi a yi se hela na yona ukayelele eka Afrika wa vulavula leswi hi nga tshembisa vaaki va hina i ku ri loko munhu a lava ku ya ntirhweni hi ta swi endla loko i ri mfumo ku ri munhu a swi kota ku ya ntirhweni a nga vi na problem la ndleleni na lava va lavaka ku ri va tiendlela swilo swa vona fanele va swi endla va nga phazamisiwi hi leswi hi nga humisa hi ri maphorisa hi lava ku ri va tirha across the country van'wanyani va ku ka hina no hi humise mfumo ku ri u dila na vanhu va South Africa i ku no a hi humiselanga maphorisa for vanhu va South Africa ku ri va va ba or va va khoma hi humisele ku ri loyi na un'wanyana a lavaka ku ya ntirhweni hambi munhu a lava ku ya joina march a swi tiva ku ri yena u safe mfumo u kona ku endla ku ri a va safe because van'wanyani va hleketa ku ri no hayi mfumo la ku ri u defenda vanhu va ku huma handle mfumo a wu defendi vanhu va ku huma handle mfumo u defenda hina South Africans ku ri wena loko u lava ku ya ntirhweni u nga lavi ku joina march ku ri constitution ya hina ya vula ku ri un'wanyana na un'wanyana u na freedom and a ku fanelangi ku ri ku va na munhu un'wanyana a phazamisaka freedom ya un'wanyana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona hi yona mhaka hi amukela tatana Herman Mashava kusuka ka Action SA lava bula na vona ku tivisa xitiviso lexi nga va koma ta tsundzuka ku va tivise kambirhi a Limpopo timhaka ta ti-mayoral candidates va sungule va tivisa ta hala va Capricorn ivi va ya a hetsela hi le Mopani ku hela loko a fikise la ta twa ku tanihi hi nhlangano wa tipolitiki va fike njhani ka ku tivisa va yimela ku langwa lavaya va kha va languta yini tanihi Action SA. Tatana Mashava inhlangano, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon and good afternoon to the listeners and thank you so much for this opportunity. Action SA has since announced the mayoral candidate at various municipalities in Limpopo, and you did that in 2 installments. Maybe let's start there. What necessitated the Action SA to announce it in 2 installments in terms of the mayoral candidates? Well, it's actually quite interesting because when we launched the first ones, it's about 2 months or so ago, yes. Those were the municipalities we were going to contest. But the night before the announcement of the first batch, then Mopani region came to us with a very, very compelling case of contestation. By that time, they had already recruited launch branches more than actually the original ones. And we then said, please requested to give us a chance to verify this information that you've given us. And we verified it, and including the leadership that they were proposing for them to be their mayoral candidates. For us as Action SA, we had no choice, because we're about the people, we're about the structures, so we're about the members. We therefore then decided on adding additional actually 4 municipalities. Actually, if you look at Vembe district, we added Makado, which was not part of what we are going to contest. And I can tell you now, Palwa
because I arrived on Friday morning. Friday night, I had a team from Palapura came to also present more than compelling proof of their performance. So I can confirm to people of Palapura that we will give them a date where we will be announcing the inclusion of Palapura municipality in the Mopani district. So yes, it is because it looks like people of Limpopo are really tired. They want a change, they demand change. And this is actually demonstrated by the number of people we had. I was actually talking to one of my colleagues this morning that it looks like ever since the establishment of Action SA, this must have been the biggest group of activists in one sitting. And you can imagine this we're only dealing with Mopani region. In fact, if one looks at it from that point of view, this was the biggest the gathering of people from just really one region coming together. So we're really pleased, and we're really proud of the leadership of Victor Motomela, who is our provincial leader, but obviously working with his leaders from the various the municipalities. And what were you looking at? Let's start from the ones that you were saying we are contesting in terms of the candidates. What are the criteria to say this one fits to be the mayor of Capricorn and or for Greater Tzaneen and so on and so forth? Well, the decision is not really made by us. It's been recommended by the Limpopo provincial leadership. They then obviously do the interviews and so forth. We're looking for ethical leadership. Action says one of the core values is ethical leadership. It's about people who believe in social justice. It's about people who believe in the rule of law. It's about the people who are against corruption. If you look at majority of the people of the mayoral candidates we announced, these were senior ANC people who resigned from the ANC some years ago. Some of them being sitting mayors resigned because they were just not really prepared to accept the corruption of their previous political establishment. So yeah, we look at ethical leadership. We're looking for people who feel no, corruption is not on, is not acceptable. We cannot normalize corruption in the public service. So these are some of the qualities that our people are looking for, and they recommend this to us, and we're pleased to really have such people leading, because now we can imagine Limpopo is going to be a focus of Action SA 2026 local government elections, and we are honestly convinced that Action SA is going to be a disruptor in Limpopo. People of Limpopo have been taken for granted for 32 years. But Saturday, they demonstrated that they've had enough, they are tired, they want change. And Action SA is that political party that is prepared to really make them their own homes. But on the other side of the coin, Tatan Mashaba, are you not concerned that the people that you have since recruited or you have since announced, some of them were senior members like you've just said? Is that not concerning? Because that some would say it's because maybe now they are no longer in power at the ANC, hence now they felt, let's start afresh. Well, interesting, because these are people like me. You remember 2016 to 2019, I served under the DA as the mayor of the city of Johannesburg. Yes. I resigned. I wasn't pushed by the DA. I resigned from the DA because the DA did not subscribe to the same values as I do, where they are saying to me, I'm taking their money, providing services to poor black communities. I resigned. So you can't blame me for this. The very same thing with all these guys who have resigned from their former party. They resigned. They were not a single one of them was fired or were sidelined. They resigned because they looked at their previous political party normalized corruption.
And they've tried, and there's evidence, enough evidence of them trying to engage their structures, their leadership to say, guys, what you are doing is not right. And they decided to live on their own. And they're the ones who approached us. We did not approach anyone. They approached us, and we checked them up in the province. We checked them up at the national level. And we satisfied ourselves that these are the kind of people that we are prepared to work with. Will they disappoint us? Oh, look, this is something that I cannot guarantee anyone that I can disappoint you, because people might one day, today they like me, tomorrow they might just decide they don't like me any longer. But one thing for sure, I can personally give people a guarantee that Herman Mashaba will never steal a cent of public money. Herman Mashaba will not betray anyone. Will Herman Mashaba make a mistake? Herman Mashaba is a human being. Human being, yes. Operate in goodwill, in good faith. Will I make mistake in the process? Absolutely. But it will not be deliberate. Because I was trying to go through these names, and it should not be looked as if I'm trying to discourage you or the organization with regard to the new people. No, please, I'm just looking. Yes, I'm just looking. Are going to assist us. Exactly. I'm looking at these people here. I'm not going to mention their names, but I'm just going to list some of the things that affect the names that you have since mentioned over the weekend. Unlike you, Tatan Mashaba, who resigned before the end of your term, these people that you've just mentioned, some were not able to go to the national parliament by virtue of the fact that ANC dropped from a percentage to 40. Some finished their term. Someone failed to get a space in the PEC in the recent conference, and so on and so forth. So by looking at this, I'm just looking at disgruntled people who are now saying, by virtue of them no longer having power here, let's go and try there. Yeah, no, I think you've got a good, valid point. But then you look at Action SA, you look at our name, our list of people who are supposed to go to the National Assembly. I was number one, but I took a decision, I'm not going. And we look at some of the people who were, for an example, Honorable Darrell James was number 19. But we as a party, what we do is we then say, look, these are the people who can represent us, because we were hoping as a party to get more, but we got less. But then we said, as a party, we said, guys, let's take the best 6. And that's a principle that any normal political party or business will take. So if ANC failed to use people who are qualified and just really take their own friends, it's a problem. For us as Action SA, we are happy to benefit out of this because these are credible leaders. So if ANC actually ignore them, good for us. In fact, I can tell you in confidence how ever since we started, these guys announced them joining our party, going up to the highest leaders of ANC, trying to now all of a sudden wanting to give them big offers, senior positions in the party, wanting to take them to parliament. Too late. Action SA took advantage of those. God gave them to us. Now, as we conclude, Tatan Mashaba, by virtue of what you have seen on Saturday, what are the prospects of Action SA in the upcoming local government election? You said just now you're going to be a disruptor. I can only say we are going to be a disruptor. Honestly and truly, all the municipalities we are going to contest in Limpopo, I cannot see any political party that's going to govern without Action SA. Honestly, it will need a miracle. No one is going to govern without Action SA. Is it in Limpopo or countrywide? In Limpopo, in all those municipalities where Action SA is going to participate. Honestly, I cannot see how anyone is going to govern without us.
And you are open for coalition with any? Yes, absolutely. As long as the numbers that make sense. But 3 conditions that are non-negotiable to Action SA. The first one, corruption is enemy number 1. Please, if we are asking and saying to other political parties, in the event Herman Mashaba from Action SA steals money, don't protect him, because Action SA will never protect you. If you are prepared to work with us on those conditions, we start with us. We say, don't protect us for corruption, because we will never protect you. If you are happy, the second one is that once we co-govern with you, we have a constitutional obligation to provide public services to all the communities. We're not like the DA where we say, no, they only want to provide the services to their voters. Action SA doesn't operate that way. We will provide the services to all communities regardless. Thirdly and lastly, which is important, if you want to co-govern with Action SA, you must commit that undocumented illegal foreigners are not welcome in the municipalities in which Action SA is part of the government. I thought I will not ask you this question, but by virtue of what you've just mentioned now of illegal foreigners, it tempts me to ask you a question as to why did you deem it necessary for you to go back to that hot seat of the city of Joburg? Well, to be honest with you, I never thought I'll go back. I thought I'll get someone younger, another Nasipi Moyo. I'm sure you know what that black woman is doing for us in the city of Tshwane. We thought we'll find someone like that. Unfortunately, the party and residents of Johannesburg put pressure on me. I don't have age on my side. I'm not a young man any longer. But one thing I have is that I still have the energy. I operate like I operated when I turned 22, when I went into business during the dark days of my country's history. And Johannesburg is a heartbeat. It's an economic heartbeat of South Africa. Without Johannesburg working, South Africa is not going to work. And we looked at it, the party structure said, Herman, there's just no way that anybody knows that city more than you do. You've got 3 years of intense experience. Please help us, even if you do it for 5 years. Please help us. And as a patriot, I decided, let me actually listen to people of Johannesburg and members of our party. But when one looks at you, Tatan Mashaba, you still look very young. Continue taking good care of yourself. Look, Homebega with the 2000s, and you might even look younger than them. Some of them. But no, next month, 26th of August, I'm turning 67. But fortunate enough, my brain power, my energy, it's like when I started my business career, when P.W. Botha said I could not, and I defied him. And I take myself to be a privileged South African. So that is why my family and I have decided that we've got to pay back to society. But let's pay back to society by teaching them how to fish. Let's not just give them fish. If you look at my business career spanning over 40 years, and you look at my family, the role we've played in society, we always get involved in projects where we teach our people how to fish. And this time, my family has given me the mandate, and they give me physical and financial support to make sure that we have Action SA. And I'm really very proud of the role that my family has played, more especially my wife of 45 years, who said, go and do what is right for South Africa. We owe it to them. We want to give a black man the dignity. We go out and do what ANC was supposed to have done in 1994 to bring back the dignity of a black man. So we cannot allow a situation where we are disrespected because of the corruption of other political parties. Tatan Mashaba, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you so much. I appreciate the opportunity. Enkom. Tatana Herman Mashaba, babula imrangeri wa anata kubabula imrangeri wa Action SA. Abakabalandelela kutibisiwa ka baimela kulangwa ka bumeyara ba komisatu makata kunabe ka ba phalabura kuna mangwana bangata ba fika ba ku na ila ku famba na n'wini.
kambe mi nga rivali ku n'wina mi fambaka na vanhu a ku vhoti n'wini ku vhota vaaki lava va nga ta mi nga ta sindziseka ku ya mi ya va gangisa ku va kota ku vhota. Se n'we mi ri yini mi lava mukhanselara wa njhani ka tindhawu toleto hi ndlela yeleyo. Lava vona va kha va tivisiwa a hi kha hi va vulavula na vona hi ku loko mi langutini hikokwalaho ka yini mi tise swiphemu swimbirhi swa ku tivisa timeyara a Limpopo. Mi ta tsundzuka loko va ta ri sunguleni va langute va Capricorn district sweswo va ku i mhaka ya ku hi te loko hi kha hi tivisa hala ka xifundza lexiya xin'wana ntsongo leswin'wana ku ta va Mopani va ku hey na hina hi la ku na hina mi va na Action SA hala Mopani leyi ivi va ya hi ndlela yeleyo. Se ivi ku hi nyikeni vuxokoxoko va ku hi na swirho hi na marhavi hi na hinkwaswo sweswo swa ku taniya ivi se va ku yimani ta kota ku ya lavisisa tinhlayanhlaya ta toleto loko se hi ti lavisisile ivi himpela va kuma ku hey swi hetelela swi va kona. Se va tivise lava nga ta va yimela ku langiwa ka vumeyara bya le Tzaneen, Greater Giyani, Mopani na Makhado. Se va tivisini va yimela ku langiwa lava nga ta va ri koho kwalaya va tlhela va vula vo tatana Mashava ku a ku ri swilo swo le henhla swa vandla ra African National Congress. Se ivi xivutiso ku va ku loko ku ri ku ri swilo swo le henhla swa vandla ra African National Congress a swi va vavisiki kumbe ku va vilerisa ku swi nga endleka vanhu lava ku ri vanhu lava va ngo kuma ku hey va va la ku rhangeriwa va la ku rhangela ntsena. Se loko va kuma ku va kumi xitulu se swi va ku swantswa hi tlula hi ya leyi ma hi vona mhaka kona. Se va ku hayi na hambi ku ri sweswo hina leswi hi lavaka swona i ku hina hi lava munhu la nga tiyimisela ku tirha la nga a lwisanaka na timhaka ta vukungundzwani loyi a vonaka leswaku i korhokela vaaki. Kambe vo tala va vola va ringetile ku korhokela ka malambe ya lama 22 lama hi vulavulaka wo hambi va tsandzekile kumbe va tsandzekangi ma swi le ka mina ku swi vula n'wina hi n'we mi swi tivaka ku mi vone yini. Se hi yo mhaka na namuntlha ka hi mi vutisa ku mi lava mukhanselara wa njhani. Se va kombisa ku na timhaka ta leswaku ku fana na sweswiwani loko va languta ku tiva lava phalavurha na vo va ta va tivisa hi ku a va phalavurha na koho ku na van'wana va yimisaka voko va ku hina hi la ku ta va Action SA hi ndlela yaleyo. Se hi la ku ta twa ku bona va ri yini ka timhaka toleto. Se ni lava hi bula loko mi lava ku bula mi nga bula mi landzelela leswi a swi vuriwa hi tatana Herman Mashava kumbe mi hi byela ku n'we mi lava mukhanselara wa njhani. Loko hi vuya mahungwini ya misava hi ta va hi kha hi bula na va xifundzankulu xa Mpumalanga ngopfungopfu MEC lava hi nga ta va kha hi bula na vona ni vona na premier laya a va kha va vulavula na xitichi xa thelevhixini va kha va kombisa hi timhaka ta matitwele ya vona loko swi ta ka timhaka leti ti nga humelela amkhulu. So hi ta va hi kha hi bula na MEC va hi pfuna ku kahle ku endleke yini. Kambe sweswi a hi mi tweneni un'wana hi loyi i hlekani inhlekani Bootpet minjhani? Hi pfukile papa minjhani? Hi pfukile. Ni nghena hi nhlokomhaka namuntlha hi dzika n'wana mani a ni mi te hi lava mukhanselara wa njhani? Hayi ni ta yi hlamula ya mina tanihileswi mi vulaku hayi mavonelo ya miyingiseri vhe mina loyi ni vulavulaka sweswi ni khensa sweswi a mi kha mi vulavula na tatana Herman Mashava na leswi va nga swi hlamusela hinkwaswo swi tsha hi swi helela. Ni vuyeriwile mina hi ku meyara loyi va nga n'wi teka aka la ni nga kona Bootpet ni le Springs i jaha leriya ve nge i Kolani mara ma vona loyi a khomaka vanhu lava va swidzidziharisi va Nigeria lava dlayaka vana va hina hi ti-drugs na yini hinkwaswo loyi wa le ka Sizokuthola ma ngi vona hi yena mayoral candidate ya Ekurhuleni. A ni navela ku loko va yingiserini tatana Herman Mashava swi twa ka hayi ni ba mandla ni vuyelela hi vona. Va tlhele va vulavula hi executive mayor wa vona Dr. Nasiphi Moya mitirho ya yena yi le Pretoria vulavula Bootpet. Kambe mhakankulu la a ku nga ri ku munhu a ni nga lavi hi sungula ku vhota munhu a ni lava mi ni nyika xifaniso xa ku mi lava loko mi ku mi lava mukhanselara mi va mi lava munhu loyi mi langutelaku munhu loyi a nga ta endla yini ma sweswi ya mi twa kahle hi leswi Bootpet ne mi swi voni ku ANC yi ndle yini sweswiwani la ku hlamula no hinda la ANC sweswiwani yi lava a ya ha lava yi busy no recruiter ti-heroes a hi nge ku na hero yo karhi a purasini ra ka Manghena ANC ya n'wi lava
ku angavi independent ava joina ka ANC ivi va campaigna yena as mukhanselara. Se hi leswi loko se ni ta ka nhlokomhaka leyi mi nga yi vutisa Boetpet, mukhanselara loyi a lavekaka hi loyi a nga corrupt free, loyi a nga tiyimisela a pfuna xichava aka leswi swi nga tsandekiwa ku va hi endlela swona hi mpfhuka va hi tshembisile hi 1994. Hi lava mukhanselara la nga ta teka service delivery a yisa mahlweni, leyi nga ta create mintirho aka youth leti ta hina namuntlha, loyi a nga ta focusa swilo ku no sweswiwani hi fanele hi cleara ka illegal immigration ku kota ku nghena vana va hina emintirhweni. Namit. Kind of a candidate leyi lavekaka. Se vanhu lavawani va ko hi ku vona ka n'wina laha handle kumbe va fanele va suka ka mavandla man'wani va ya ka miri yini vanhu lava va suka ka mavandla man'wani va ya ka mavandla man'wani ku fana na sweswiwani a va kha va vulavula hi timhaka ta ku no tatani Mashava va vulavula hi timhaka ta corruption kambe loko ku ve corruption yi fananisiwa na malembe lama nga hundza hinkwawo hi ri ka xidemokirasi vo tala va vona va hlayiwaka laha a va ri ku benefiteni kumbe a va ri ku vuyeriweni ka mfumo wa luwa. Se mi swi hambanisisa ku yini nako a va suki va ri ku benefiteni, va suka loko se switulu swa vo swi herile? I ntiyiso Boetpet, va yi hlamulile tatana Herman Mashava ni va tlhela va vula ku lava vona va nga ta laya va make sure ku va langutisa a hi vanhu lava ta ku va ri na papa ra ntima lava va tekaka a nga tata leyi a nga ti le a tsutsumela ku ya kuma xitulu hi ku leyi i tsandzeke kuma xitulu ka PEC. Va n'wi langutisa ku loyi wa i suke njhani ivi va ze va kombisa hi vona ku hi lava vanhu lava nga suka va basile laha nga suka ka ANC a ri na papa ra corruption a nga amukelekangi kwalaho. Se loko a suke hi mhaka ku i xitulu lesi a ha ri xitulwini a nga suki ke hi sweswo a ni va swi asesini sweswo va tlhela va vula loko a tsandzekile ku a va na xitulu a ni ri Boetpet i ta va a tsandzeke hi mhaka ku hi yena a nga tlhela a tsandzekisa le a mi swi voni ku ya tsandzekiseni hala kun'wana anga welcome famba isona Boetpet 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. A ku na munhu la a amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula ku yini ku sele timinete tinharhu nga siya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we. Mavandla ya tipolitiki i hoyi ma ya hala na hala hinkwawo mele ku ringeteni ku la ta vona ku makhanselara ma vo ma yimise ku yini. N'wana mingiseri ro nhleka aye Boetpet njhani papa mina hi pfukile minjhani na? hi pfukile n'wana mani akhensa mukhanselara loyi n'wi lavaka Boetpet hi lava mukhanselara loyi a nga ta ka a nga protect party a byela vanhu ntiyiso because lexi swi nga hi tselisa vanhu vo tala hi mhaka ya ku a va protecta party loko swilo swi nga koteki vuya ka vanhu hi hlamusela ku hi mhaka ya leswi na leswi pato a ri nga tata ni dyiwe hi vote hi ku swi tirhisa so ka party se vakhanselara a ri kona a teka mandate ka party not aka vanhu ene loko va fika ka vanhu va chava switulo swa vona ku swi ta affecteka aparthini va byela vanhu mavunwa swi nyanyisa confusion. Se that's why leswi ANC nga ta na swona ya ku vanhu a va tilangeli hi va byela before hi nga se va langa ku a hi misi leyi ya protector party byela ku swona because hi yin'wani problem leyi a yi ri kona because loko va mi tisela munhu a nga ha ri na mhaka na n'wina i tlhela a rhurha laha a mi tshama kona laha mi nga n'wi yisa kona yena a ya kun'wanyana ku kombisa ku a nga tela n'wina yena i saver swilo swa party. Se hi fike laha hi tekaku ti-decision that's why mi kuma ku sweswi ku na nyimpi yo tala laha ka ANC ya ku vanhu va le ku complain ku hayi loyi hi nga n'wi langa wadi a hi n'wi lavi ku laviwa yoni na yini hi tshama ku lona sweswo ku loyi hi n'wi lavaka hi sungula hi n'wi nyika mandate hina va tshama vanhu va tshamaku laha hi ku hi lava leswi na leswi na leswi hambi hi famba hi party leswo party yi nga ku pfumeleli ku leswi na leswi a swi endliwi hlamusela wa ha ri sweswi ku leswi a swi koteki hi mhaka ya leswi party a yi pfumeli leswi hi ku vo tala lava nga kona va hi lwise na party hi mhaka ya ku protecta party tani ku hi byela ntiyiso.
se mi vula ku kwala ka Sundani ku na munhu a nga fika ka mi byela ku xikontiri xi le ku teni a kha swi ka xi kona. Lexi ni nga tsakela xona kwala ka Sundani ka ward 11 Bushbuck hiko ku nga na kinga yikulukumba deploy yi tsandzekile ku vulavula hi mhaka ya ku community a yi langi loyi nga ku traina yi tlhe yi n'wi vutisa ku yi lava yini o deployer na ward va fika va langa va vona va tlherile va tsandzekile ku byela ku va seka mani se hi le ku lweni na vona ku a hi n'wi la yes ha swi twisisa ku i ta hi phata mara a khomi mandate ya community because community hi yi vulavulaka kumbe loko va nga swi lavi va hi testa va ta yi luza ward 11 ya nemetwi compromise Bushbuck hi hlupheke ngopfu hi patu leri mi vulavulaka hi rona loko mo tsundzuka patu rero hi rona leri nga a fanele ri ya khale ri ya Giyani because it's a shortcut ya ku ta hi le Davane Mabidi Malonga a ri ta ri khale a ri na nchumu nemetwi Khensini n'wana mali Khensini Balaudzi awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava na Bongi N'wamn'wanati Maluleke ya landzela iva ndzhaku ka sweswo hi ta bula na va Mpumalanga. Playfontein Musina ku ya fika e-Bay. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM Makumbandlela. Ngaranga emahlweni commissioner wa khomelo wa maphorisa eMpumalanga Zef Mkhwanazi u kombela vaaki ku pfuna maphorisa hi vuxokoxoko lebyi nga ta pfuna leswaku khomiwa swigevenga endzhaku ka ku dlawa ka mune wa vanhu eka mhangu yo balesela eMkhuhlu ekusuhi na Hazyview Matolo. Man'wana mahungu ta va kona nakambe le ka awara ya 2 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Bongi N'wamn'wanati Maluleke. Playfontein Musina ku ya fika e-Bay. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM Makumbandlela. I am the product of the people of the world who have cherished the vision of a better life for all people everywhere in a spirit of self-sacrifice. Timinete ta 67 ntsena ti nga endla ku hambana ti cinca vutomi bya munhu un'wana. Leyi hi yin'wana ya tin'hweti to hlawuleka. Mandela Month nyikela hi nkarhi wa wena. Kombisa rirhandzu u tirhela hi ri kun'we hi nga aka Afrika-Dzonga ra matimba. My people, open your eyes. Madiba Month. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram. Eka 065 744 3911. Bushbuck mina ni nga ku ne loko swi fika ka mhaka ya ti councilor or ti mayara hi lava munhu wo tshembeka kahle loyi a nga duma hi ku tirhela vaakatiko na ku rhandza vaakatiko na ku rhandza tiko ra yena. Loko a swi endleka kahle a vo fane va hi tshika hina vanhu ku va hina hi ti langelaka swi swo fana na leswo langa timeyara na tikhanselara. Se a ni nawu wa tiko ra hina na van'wa tipolitiki bona hi vona va hi langelaku munhu and then hina swi ta huma ka hina ku ha n'wi langa or hi n'wi langa. Mara mina hi ku vona ka mina a va fanele va cinca nawu walowo hina vaakatiko hi ti langela kahle ku va hina hi decide-aku ku hi lava munhu wo karhi loyi hi tshamaka na yena andhawini hi n'wi tivaka ku ri mintirho ya yena u dume hi ku endla swilo swa kahle a tikweni. Na khensa Bushbuck. Ehlekani Bushbuck a ncingani kwalano na vayingiseli va ra Afrika va vulavulaka angarhela. Bushbuck mina ni nghena ngopfu ka leyi ya vakhanselara. Bushbuck vakhanselara vo tala hi ku vona ka mina a ku na problem ku munhu leyi n'wi votelaka a nga va a ri munhu wa njhani. But I just believe ku loko vanhu vo famba through training va dyondzisiwa kumbexana ku va na ti-orientation leti fanele va nyiketiwaka tona ku huma ka ti-municipality ku leyi i mandate ku tirhiwa so loko swi ta ka project ku tirhiwa so loko swi ta ka ti-service delivery ku tirhiwa so. And then xin'wana lexi va baka Bushbuck i ti-check-up list. Xiphiqo xikulu lexi ni xi vonaka Bushbuck ingaku swilo a swi fiki laha swi fanele swi fika kona. Number 2, follow up.
full up ya problem bot pet wa swi kota ku va mi kombela swilo swo karhi ka mukhanselara swi teka 50 years loko mi swi landzelerisa swilo sweswo hinkwaswo munhu loyi a nga endlangi follow up na khensa Nhlekani Khalanga muhaxi mukhanselara loyi hi n'wi lavaka mukhanselara loyi a nga na vutihlamuleri loko swi ta eka mhaka ya vukorhokeri nakona we Khalanga a nga vi loyi a hleketelelaka yena n'winyi a va a swi tiva leswaku ni le ka xitulu lexi ni nga eka xona eka siku ra namuntlha hikokwalaho ka vaakatiko mukhanselara loyi hi n'wi lavaka tani hi vaakatiko hi ku hetiseka inkomu Khalanga. Nhlekani Botpet mina hi ku ya hi mina swilo leswi swa ku khanselara na vumeyara kahle vanhu lava a va votheriwa ku lava ku pfuna hina vaaki va votheriwa ku lava ku ta vuyeriwa vona vanhu lava kahle leswi vondzaka swona hambi wa vothela va lava ngo va ko va lava ku nghena mi ta swi vona mina ku swi to ti fanela ma swi twisisa vanhu lava Botpet mo vandla ri ri kona ri le ku ndleni va namuntlha va fika va lunghisa tiroboto mi ta kuma ti kha ti nga tirhi mi hleketa ku ti tsemiwa hi matiroboto letiya tikhebuli hi vona va mavandla va lava kanetaka ku fika ku lunghisiwa xikotiri mi ta kuma va rhumela vanhu va strike va hisa mathayere laha ku va na ti-pothole mi ta jika ma ku lava n'wana a ve le ku tirheni ku ri vanhu lava vanhu va sapota cana kahle mi languta sweswiwani hi nge le ku vhoteni ka ANC ku yi huma ni no nyika example Botpet hi swona swigevenga swa mapela leswiya hi ko mi nga ta swi vona ku tiko loko se ri feel straight vukwala lexi nga ta endliwa xilunga va yisa lava ta lwana swin'wana lexi munhu a nga ta va khala ku ndla xona va ta swi moxa ku swi moxeka tiko ri moxeka west mi ta swi vona Botpet. la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bile awara ya 13 mahungu yo ka ya nga tsakisi hi lawa ya nga humelela kumbexana yin'wana hi nga ha hlamuseli lava nga ta hi pfuna ku ya hlamusela MEC Jackie Masiye lava nga ta va ka hi bula na vona nhlekani loko suka ka ndhawu leyi langutanaka na timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki eMpumalanga. MEC nhlekani hi mi amukeri ka Munghana Lonene. Nhlekani Mashi nhlekani na ka vayingiseli va Munghana Lonene. Mahungu yo tika yo tshova mbilu kwendleke yini kahle mkhuhlu MEC? Teka nkarhi lowu hi pfuxela n'wina muhaxi Khalanga hi pfuxela vayingiseli va Munghana Lonene i ntiyiso ku hi na mahungu yo tika lani a xifundzeni xa Mpumalanga ka ndhawu yo fana na Bushbuckridge la Calcutta police precinct la tolo kwala ka va ma 20 to 9 na majambu ku nga va na movha a ringana a nga hoxangi ti-registration ta yona movha leyi yi nga fika ka ndhawu nyana yo titsakisa ka yona nje yi fika yi dubula a vanhu va tshamile ka movha liya va ri 4 va vhele va vaviseka va fela kwalano then one a famba ya xibedhlele so hi kona kwalano na premier wa le province honorable premier Mandla Ndlovu ku hi ta vulavula na maphoyisa hi lava vulavula na hinkwavo la khumbekaka lani ku hi kota ku va na breakthrough lava nga endla mhangu lawo ku ta kota ku tifamily leti nga kona ti kuma justice hindzisa na rate yo twelana na tifamily hinkwato leti nga khumbeka ka mhangu leyi Mashi. Vanhu lava nga khumbeka rimbewu ra wo hi rihi i va xinuna i va xisati lava va nga hetelela va khumbekaka ku duvuriwa loko mune va vona i va xinuna wa one wa kona i wa xisati. Kumbe ndhawu leyiwani swo sungula maendlelo ya muxaka lowuwani kumbe ku na xiphiqo ku ya hi laha mi tivaka kona tanihi MEC? Ku ni xiphiqo muhaxi xi sungule khale ngopfu deploy crime intelligence to deploy security to tala lot of resources ku ya ku hi timali na ku ya hi ku human resources to try loko since January loko ni ta mi nyiketa tinomboro ta kona ta vanhu ta ti-murder case that we have recorded ka ndhawu leyiwani ntsena we are sitting at 34 loko 33 loko faka 4 leyi nga lova tolo se hi le ka 37
so kuna munhu loyi n'wi landzelelaka ku loko kuma yena munhu loyi i ta kota ku yi pfuna ku a hi komba ku hinkwato timhangu leti endlekaka leti ta ti-murder cases leti rekhodiwaka la ka Calcutta police precinct ti huma njhani hleketa ku yena nga ta kota ku yi pfuna hi busy sweswi hi le ndzhaku ka yena ku hi lavana na yena hi kombelile na national head office ku va hi pfuna in terms of crime intelligence ku va ta hi kota ku va na ti-breakthrough because hinkwato ka ti-break case leti nga ti hlaya ta 33 is only 2 la hi nga endla breakthrough letin'wanyana hi zangi hi kota ku endla ti-breakthrough so it shows ku na community sweswi a ya ri na tshemba ka police station nge vi na tshemba futhi na ka state kwa xona because se va hanya va le ku chaveni mashi kuve i ra vuntlhanu leriwani musi a ku ri na operation ka tindhawu to letiya swi nga va swi vula yini vo lo rindzela operation yi hela ivi va famba ivi loko se va fambile vo va ta hlasela ya va lo mitisi la ri na operation the PC a ri kona lawani va lavurile ku ta endla operation though because of the directives that continuously that we are giving we say we must monitor ndhawu leyo fana na leyo after the operation bona tolo i Sunday va endla mhangu yo fana na leyiwani so swa ku komba ku vanhu lava they are target based va swi tiva ku va la ku endla yini whether ku na visibility ya tipumo ya maphorisa kumbe ku na visibility loko va lava target ya vona va swi kota ku endla target ya vona ene va kota ku yi achieve as their plan so we want to break that because it shows that ku say suspect ku va tirha futhi na certain police officers within the police precinct yalawa to call because loko va na operation kuma ku kuna information based on intelligence information to say the suspect that lemi lava ku ile ndawini ya so loko wa fika ukuma ku suspect le ayikona then what vutisa ku tifika njani istiva njani then you can tell ngasufisisa mahashi ku swivula ku within us there are rogue elements that we need to identify and able to expose them van'wani a na swi tiva ku n'wina a swi koteki ku mi nga endla leswiwani kambe ni ta twa ku n'wi mi hlamula mu ku yini ku van'wani va ri a ni n'wina tanihi mfumo a mi hleketeleli n'wi mo lavisisa kambe van'wani va vula timhaka ta ku na ku hleketelela ka ku nga ku ri na nyimpi ya timovha letiya ta mathekisi ngopfungopfu lava fambaka hi ti-avansa swi ku yini ku ze ku nga va na swiyimo swa muxaka wolowo ka tindhawu leti swi kona mahashi swa ti-avanza na titekisi that's why ni ku lowu munhu leyi n'wi solela i n'wi lavaka i ta hi pfuna ku a hi fikisa laha a hi connectisa ti-dots leti hi vonaku ku ha xota hi tona la ka puzzle pieces ya hina leyi busy yi le ku yi hlengeleteni mahashi ti-avanza hinkwaswo swi kona ka party ka swilo leswi swi endlaka ku va na ti-murder cases to tala to fika lawani hi swihi leswi mi nge a mfambi mi nga swi vulanga ngopfungopfu loko hi ku mi ve na nkateko wa ku va mi ri na premier na n'we tanihi MEC lava mi landzelelaku mi rhangelaka timhaka leti ta vuhlayiseki bya vaaki mi ri yini ka vaaki ni mi twi mi ka mi kombisa ku loko ku ka ku nga vi na ku humelela ka tin'wana ti-case swi tlhela swi endla leswaku vaaki va nga ha vi na ku tshemba ku ve hi lava ku va na vuxaka lebyinene exikarhi ka vaaki na mfumo kumbe maphorisa hi ku angarhela hi ndlela leyo se mi hetisela mi ku yini MEC hi hetisela hi ku vaaki a va yi mahlweni no tirhisana na maphorisa va va na tshemba na ka maphorisa va kota ku hi pfuna lava maphorisa lava nga tirhiki swona va embarasaka or va yisela hansi badge or uniform lava va nga yi mbala loko va nga na tshemba na mina va swi kota ku ni fonela va vulavula na mina va swi tiva na vona ku hi na vuxaka bya kahle ku va na ku tirhisana because mhaka ya crime a nge yes responsibility ya maphorisa ku ya hi constitution mara ku la ku hi khomisana hi tirhisana ku va collective responsibility in this case ta kota ku hlula because
swin'wanyana swigevenga hi kuma ku swi tumbetiwa hi hina kwala makaya leyi tshamaka kona hi swi tiva kahle ku ku na mani wa ka mani yi endla yini kumbe hi decide ku miyela because you are not affected at that time loko ta vo so i swilo swo hi dyondzisana hi kombisana hi swona hi ta kota ku wina crime leyi hi kota ku hi hanya hi ku hula la ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona loko endla tano muhashi swi ta hi tsakisa ngopfu mara na ri tshemba ku ka ti-case letiwani hi ta tirhisana hi ta endla breakthrough ku nga ri khale veke target ya hina ku Friday we must get a briefing ku say how far there is a lead leyi nga up to so far leyi kota ku fanele ku hi landzelela at the right time we'll able to communicate even if kuse ku ri na breakthrough we'll able to communicate with you. No ya khensa swinene MEC kambe van'wana va ta vula MEC hambi sweswani ku hetile ku a swi koteki ku va cinciwa ke maphorisa hi ku loko mi kha mi languta leswi nga le ku endlekeni ka madlanga ma swi vona ku vanhu va nga lava ku humela rivaleni kambe va chava ku loko va humela rivaleni mangoya va ya byela munhu loyi ku nga yehe a nga le ku va fambiseni mahungu ivi se va hetelela va va na xiphiqo hi ku ntwe Lieutenant General Zep Mkhwanazi va kha va kombisa ku va vilerisa hi ku vanhu vaaki a va humi rivaleni na vumbhoni bya ku hey swilo leswiwani swi endliwa hi pheto wa hala giyani leswi endlaku sweswo muhashi ku a va na ri tshemba ka hina maphorisa vaaki ku la ku hi lunghisa leswo ene hi lunghisa njhani hi ku hina maphorisa hi kota ku ti lunghisa hina lava va nga represent uniform correct ku la ku hi dilana na vona va khomiwa hi va faka va yisa khotsweni mahashi leswin'wana swo tala hi kona va nga ta swi vona vaaki ku swi vula ku maphoyisa sweswi se va tirha because lava hi va vona ku va endla 1 2 3 va tirha na swigevenga se va khomile then loko lava information va ta kota ku nyika because va swi vona ku na action we must start and give them action ku va na ti-result ku hi ti-result leti ku fanele ku hi ti humesa ku ta va ta kota ku yi tshemba va nga yi tshembi ntsena hi ku vulavula hi nga endli nchumu maxa MEC khensile swinene mi ni rungulela premier hi khensile ku va mi bule na hina nhlekano siku ra namuntlha ku tiya ku engeta inkomo hi khense ngopfu ka n'wina na vayingiseli va n'wina va Munghana Lonene FM ta va rungula yingisela marungula ya n'wina ka honorable premier thank you inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i MEC Jackie Masi lava va kha va vulavula hi timhaka ta xiphiqo lexi xi nga koo loko swi ta ka timhaka ta le Mkhuhlu va ka yini mi ndla yini Mkhuhlu xiphiqo i yini mi lwela mapatu kumbe vugevenga ku endleka yini va ka yini ku na risimu rin'wana ta ze ni mi kombelela rona mi hi ri tlanga la a hi talangi a hi talangi hikokwalaho ka yini hi fanele hi dlayana hi ndla hinkwaswo leswi a ku na ndlela yin'wana leyi hi nga yi ololoxaka loko va ku 33 va fambisaka hi tindlela 30 ma swi vona ku i xiyimo xo tika swinene kumbe va ku 35 se swi veri 37 hi ku 33 liya yi katsa na 4 hikokwalaho ka yini va ka yini ni vula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Mkhuhlu vana vanhu va le ku heleni swinene ku le ku heriweni swinene a khale ngopfu Friday ku dlayiwe un'wana Saturday ku dlayiwe un'wana vusiku bya tolo ku dlayiwe un'wana futhi xindhawanyana xa kwalanyana Mkhuhlu kwalaniwa xa va Mantangaleni va kwala Mkhuhlu crossroad ku jikanyana la plaza leswaku na maphorisa a swi tirhi nchumu futhi loko ku ri la plaza lani ku na tixoponyana ta va A1 ti tshoviwa dyambu xilo hosi maphorisa makokwa la vo ti gogela la ndzeni ku nyakanyaka loko ba 7 ku fanele ku nga ha vi na munhu van'we va ngheneriwa tindlwini van'we va dlayiwa kwala mapatwini van'we va dlayiwa endzeni ka timovha mavhengeleni ndhawu leyi ku le ku tikeni ka chavisa ku nyekanyekini Mkhuhlu hi le ka Sathana Botkhalanga hey Chindan ni kombela mi wisa futhi ku ri komba lo i vulavule mhaka yin'wana yo i rile ka Sathana
amkhulu ani yini mina musuku n'wana khale ngopfu musi fika hi titlelela laya a ni nge vuli ku mi ta va na vona vatisa ni yini ya komba na sesirozi kuma ku vanda veko amkhulu a hi yini nyana khale xitarata lexexo xi suka mkhulu xi ve xi famba lexiya xi ya endla le ka va MEC Sasekani Manzini xi famba lexiya xi ya humelela la ka R40 se xivutiso lexi ni lava ku mi vutisa xona veka yini ku n'we mi nga mkhulu leswi mingiseri loyi a swi vulaka ma swi tiva a mi swi twangi hi leswi amkhulu vana vanhu va le ku heleni swinene ku le ku heriweni swinene a khale ngopfu Friday ku dlayiwe un'wana Saturday ku dlayiwe un'wana vusiku bya tolo ku dlayiwe un'wana futhi xindhawanyana xe xa kwalanyana mkhulu kwalaniwa xa va Mantangaleni va kwala mkhulu crossroad ku jikanyana la plaza la swa ku na maphorisa a swi tirhi nchumu futhi loko ku ri la plaza lani ku na tixoponyana ta va A1 ti tshoviwa dyambu xilo hosi maphorisa makokwa la vo ti gogela la ndzeni ku nyakanyaka loko ba 7 ku fanele ku nga ha vi na munhu van'we va ngheneriwa tindlwini van'we va dlayiwa kwala mapatwini van'we va dlayiwa endzeni ka timovha mavhengeleni ndhawu leyi ku le ku tikeni ka chavisa ku nyekanyekini mkhulu hi le ka Sathana Botkhalanga ene mina mukhanselara phela le Bush ni pfunile baka hindlisa ku yini ku laveka yini ku lava i vitana mkhwanazi lowun'wana hayi Julius ni vula ani kuna dokodela mkhwanazi lava nga acting police commissioner kuna mkhwanazi lava nga commissioner a KZN ku va na mkhwanazi lava va rhangela EMPD a ku ri deputy swi lava tisa mkhwanazi lava le KZN kahle ku fanele ku endleka yini kumbexani hi ta fanele hi twa vo maphorisa ku va kunguhata ku endla yini kumbexani a va nge hi byeli hi ku loko ku ve swa tiveka vanhu vo tshama kha va dlawa ku fanele ku ndliwa xan'we nchumu sa hi buleni hi yona n'we mi nga ku hala mkhuhlu hi byeleni va kaya vana na xivindi mi fana na nkukumba loyi a nga hi rhumela voice note mi byela ku endleka yini mkhuhlu hikokwalaho ka yini hi fika ka xiyimo lexi a mkhuhlu ku hi koho musi leyi ku nga na hoxana kambe ya tirhi mara a ku ri na hoxana College of Education a ku nga tiveki hi swo biha mkhuhlu ku cince yini konake yini mi lwela yini ni vula ku vanhu va ntlhanu vanhu va ntlhanu hi nkarhi wun'we hi byo vutomi bya kona a hi buleni na timhaka ti ta mukhanselara ku mi lava mukhanselara wa njhani mi lava u kota ku hlaya mi lava mukhanselara wa ku a nga koti ku hlaya mi lava mukhanselara wa njhani wo duma wo ka nga dumangi wo suka ka vandla rin'wana wo ka nga suka ka vandla rin'wana mi lava mukhanselara wa njhani kwana mi nga koho 0860002543 a hi sunguleni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta emisekeni nhlekani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani 0860002543 cancel me show justice machines leswaku EMJ machines n'wana wa vafana va mina ya ku tisela hlomo ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tiwe angula ku yini kwala u nga ningisela u ko mingisero me hi timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona Advocate Andrea Johnson a va pfukangi a va fanele va ri koho ka commission namuntlha Madlanga a va pfukangi kambe le ku voneni swin'wana swa ku timbhoni ku na timbhoni ta muxaka wo karhi maendlelo ya tona ya fana loko va fanele va ya ka Madlanga a va pfukangi swa va tirhela n'wemeri hi lata mi twa kwala ka 0860002543 n'wana mingiseri i ra mkhuhlu hi le ka Sathana se vanhu va ta chana u vula ku meni huma mkhuhlu maningi vanhu va ta chava no vula ku meni huma mkhuhlu Premi Premi va matula mahasha okay
so 0860002543 kahle ku endleka yini amkhulu swin'wana loko swa ha ri swintsongo vanhu mi swi tshika swa kulela ivi hi fika kwala ka xiyimo xexiwani a hi amukeleni mingiserilo hleka Hi Boetpet minjhani? baba mina hi pfukeni minjhani buti Hi pfukeni. a khensa Boetpet mhaka leyi mkhuhlu ni nga vula ku i Bushbuckridge hinkwayo ka yona loko u nga sina cinciwa amaphoyisa kuma rotator crime ingeheli nge kambe na switwa ku vugevenga byi nga heli ku ya hi n'wehe Yeah. kambe i ncini xi endlaku ku mkhuhlu yi hlawuleka ku tshame ku va na xiphiqo hi le mariti amariti ku tshame ku va na ndhuma swinene kambe swi vuye swi basa se Boetpet mariti na mkhuhlu swi yo akelana so ku na mintlawa se ku na nkarhi wun'wana wa tshika ku ve na mhaka ku lava le mariti va lwa na va le mkhuhlu va le mkhuhlu va lwa na va le mariti so leswiwani Boetpet i ku loko mintlawa leyi ya tivana loko un'wana o dlayiwa ka ntlawa lowu na lavan'wana va ta va la ka phindelisa ka ntlawa lowun'wana so ni vula ku na maphoyisa va swi tiva loko ku nga za va swi tiva loko ku ri ku va swi tiva vo chava hi ku vona ka n'wina ya ni nga vula ku vo chava because a maphorisa hinkwawo kahle a maphorisa hinkwawo so lava nga tiyimisela ku va la ku tirha xiphorisa va nge tirhi ntirho wa vona na ku ri na tikholiki tin'wana ta ku ti fambela tlhelo na vona nemetweni nemetweni bota wa mina khensa swinene 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhleka aye minjhani papa hi pfukile ngovo ni pfukile na mina madam ni lava ku vulavula hi leyi ya makhetelo ya tikhanselara hi mavandla lawa ni twile xivulavuri xi karhi xi kombeta ku ri ku na vandla rin'wana sweswi loko ri hlawula mukhanselara ri lava leswaku vaaki va nga tisa mukhanselara wa voho loyi va lavaku yehe ni vona a tragedy kwalaya ka ku if that is what the party says a hi nge vanhu lava va fika munhu loyi va n'wi lavaku because when they call a community meeting va vitana munhu un'wana na un'wana munhu luya vanhu va fika va lava yena i member ya EFF will the party admit that ene vona i ANC ade mi ta va tlhelo rin'wana a hi swona swi kele kunene hoyi ya leyi nga koho sweswi kumbexani vo xava ku vula no I mean the question is va suka va na a bunch meeting va hlawula vanhu va vona lava va lavaku vona then they come with the thing lava vitanaku community aka process ya party that I think hoyi leyi khosa hi the acclimatization, the shifting of this thing. You go to your corner, you do your party processes. Maybe 4. If you look same kitty, I mean, me scrutinize, I mean, woman, hey, when I'm busy. I mean, me head amigo says, in I love a color, whenever a category, I love a kalanga, Abamimela Gulanga, in a gasha luta. I want to go. What no, wherever a catego, one by Naila. Say, Cambe, Muelo Kurnalu, Mulavago, Mangula, Kualano, and get a legal. So, Logomo check, as you said, Munulu Alavago, Akatigo, Agukabayan, a candidate. Agukabayan. So, but none of much guideline
the party concerned, section 9.2.10, yi vula ku ri the branch has a final say on who should be the ward candidate, taking into account inputs that were made at the community meeting. So that tells you, you rent a crowd. Se so vula ku miyili n'wina mpfuka mi va xavela ti-braai pack va ndla yini va mi hlawula kambe swi tlhela swi tlhelela kwini swi tlhela swi tlhelela kwele ka vandla. Exactly. Okay, Langtani, we have got yes, another party. For example, the Democratic Alliance. If you elava kuva a councillor ya DA, I googled, I checked. Va pull up the application and give it to in November year before last. Then va good look. If we not value late, not late. That community okay, you can apply. Then you apply. Since we put in November, in May, apply. Then we started the interviews and stuff. It's there in Google. It's there. You can check it. How to become a DA public rep. It's different from the rent a crowd. So in this context, you can see the difference. Okay, it is because what goes to the people and what the regulations and the processes say are different. Hey, perhaps for mi vona onge ta va ringeta ku fikelela yini hi xiyimo lexi va vula ku va heleriwile va hava vanhu kumbe va lava ku vona ku vanhu lava va hlawulaka va tshembeka no laviwa ku fika kwihi ka miganga. Yeah, mabona, the truth of the matter here, I mean, Boetpet, a cul-de-sac has been reached. I fell in corner. But here's the thing. We must understand local government in Chin. Local government is precisely Chapter 7 of the Constitution of the Republic of South Africa. And it tells you the services that people want is food, water, jobs, houses, community safety, and healthcare services. Now, let me give an example, practical. In Kambako village. Kambako in more than 5,000 households. But the Kambako they must travel 13 kilos to Mugoden Grace Akamsipa. 13 kilos. Magubona logumi sukamiri gia miskamiri ka wampagana vandambi mingena nkambako mikanza blow laya before the graveyard. People from there, they must travel 30 kilometers. Health Act ikarivula kuri community lokuziva na more than 1,000 households. It constitutes a health establishment. Lero hambi koba mobile clinic. You station it there and come back. To mitigate cut distance, yeah. Yes, so that we can minimize cruel existences like child pregnancy. Pela logo so kurnati activity to carry like kurnati activity because vatswari va hina na bo kuna swin'wana a va le ku swi tiveni and I must say it loud and clear. Kuma n'wana a famba va bate night vigil lomu ya ti-activity mutswari wa n'wana u na ti-right. There's nothing like that. Loko mu vulavula hi Children's Act mi tlhela mi langutisa Section 28 of the Constitution, Section 28, 1F subsection 2. Your children must not be exposed to environment that places their life, well-being, and social standing at risk. So if you allow your child to go out the whole night and gone,
or 2 days or 3 days or so. Logo abuya, you cannot say anything because the child has right. That parent, I think, must be charged for negligence. Ay, that parent must be charged. Ka tatika mambe surtan kesil kelero mga tanaro na putomi. Ni kensi na mata. Enkom. Komen kom minute ay se ba ora ya komena no ngana ke Africa wala wala inhlaka. Good petty jani. E fokele ngoma bat. Okay la come scala vitola. Scala vito o milonda kuminga twale kahle kumangata mitiva ne. Yanan mahwe. Anu ko ichava satana lo ni ta vito ichava Nimzele meriru. Menzuka esikona songo sala mkhulu barmantangaleni. I think mango yingule ngendleka rudawa ka wa1 idawele mantangaleni. Van'wana vanhu va tivaka lava nga famba van'wana va kona but angeti side mina manzi ya mahlweni. Yeah. Lexi aka khalanga I ku vuhlayiseka byi kona mkhulu. Number 1 ku tlanga xibamu I toy ya le mkhulu ku tlangiwa hi xibamu ku tlula hinkwaswo swilo swo tlanga hi swona. Number 2 timhaka ta ku hina ti-tavern we khalanga leti nga le kusuhani na mapatu amkhulu ende loko se ti le kusuhani na mapatu hi nyika access for swigevenga swa ku loko swi endle vugevenga swi kota ku baleka free eka tindhawu ya le mkhulu kusuka across road u kongoma nga ku ya Kruger National Park loko u tsondha ndhawu leyi va ngo Mantangaleni a ku na ti-street light hinkwayo ndhawu liya eka ntima khwichi ku dayiwe vanhu vo tala kusuka laha cross road ya fika endhawini yin'wana va ri le ngonini laya khalanga hi khome ku tika masipala wa hina loko ni nga sisa ku voka nga swi vopsa ku laveka ti-street light laha hi kota ku vonana loko hi famba a ni swi tisa ku endleka yini ka ndhawu liya ende xin'wana khalanga I ku sweswinyana a ku na lexi vaakatiko va endlaka xona ku kombisa ku vilela hi timhaka ta swibamu leswi endlekaka etikweni ra ka hina ra le Mantangaleni na mkhulu vanhu vo tala khalanga munhu u dlaya fika dyambu ri hosi mhaka leyi mi yingiselaka hi hlaya yo ngheneleriwa laha A1 dyambu ri hosi a va kona mina a no twa va ri khalanga ku khisaniwe hinkwa a ntisa ku wena u nga masipala wa Bushbuckridge u ta swi kota ku ya nghena tishopo ta mkhulu na nhlekani mara khalanga lexi nga ta ku tshembisa xona ku mira a ku ndleka yini a mi khisa va hinkwerhu ku ndleka yini a va teka yini a va lava yini a va lava mali khalanga va nghena ndzeni dyambu ri yo hosi ende lexi tisaka ku vava I ku phela laha ku na vakhegula va hola midende kumbe va endla yini laha ku khisama na mukhegula kunene se va va titumberitini kumbe nga va tivi kumbe va vonaka va tiveka va tiparini xitlandeni khalanga ende next thing ku police station hini kwala kusuhana A1 maphorisa ma ta rindza loko vanhu va fambile swigevenga swi fambile ku ri kona se va humelelaka kona a security ya Mkhulu Plaza ma tirhisana na xiphorisa xa ka hina loko endleka something mina assurity ya ku security ya plaza yi faneke yi reporta immediate hala police station ekusuka u nge heti minute kusuka a police station ya fika laha na ku tiva police station le Calcutta mara a ku na leswi swi endlekaka khalanga hi sweswo leswi swi hi xanisaka ngopfu especially loyi nga ku kume vuhlayiseki vaakatiko va le Mantangaleni na mkhulu se swi vula ku hi ku ya hi n'we xiyimo lexi za xi va tani hikokwalaho ka maphorisa hikokwalaho ka maphorisa ni lava va tirhaka ni vuhlayiseki bya vaaki va hina especially when vulavula hi ti-street light khalanga I timhaka tin'wana leti a fanele va ti-attenda teleto ti-street light kusukela laha cross road ku ya hala kumbe kusuka plaza ku ya fika endhawini ya le khokho ka laveka ku va ku khanya ndhawu leyi ya ntima khwishi hala minghoza hi parini hey a hi tisa ku ta endlisa ku yini khalanga na mitro ni nghena ro sungula khalanga no tshaka ku tivula vito ni xikala ya swi na futhi na swa vito ra n'wina hina mhaka na swona hi tsaka loko mi kutano mingisero mi khezile mingisero wa mina hlayisekani mani lama Mantangaleni I can see that khalanga inkomo 0860002543 nangona ko eAfrica wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM inhlekani ndzawini papa mina ni kombela ku hlamula liyana mi lete xana hi va hi lava mukhansela wa njhani mina ku vona ka mina mvonelo ya mina hi lava munhu loyi a nga dyondza number 1
so xin'wana lexi xi va ku xi humelelaku i mhaka ya ku hambi ho kumeka hi va hlawula ward councillor loko a ya fika ka masipala va famba hi milawu hambi hina haleni a hi na mati hale section C hi lava i pave but loko a fika le va ya fika va famba hi milawu ya le ka masipala leswi hi nga hi va bela so ku hi lava so fika swi nyamalala ingaku a hi nchumu se va famba hi leswiyana masipala yi va ku yi va yi ka so ende hina haleni vanhu on the floor hi tlhe hi ku manje va fika vanhu va tiya leti office a va endli swona leswi hi nga va byela so whether hi lava munhu loyi a nga dyondza kumbe a nga dyondzangi munhu un'wana na un'wana loko vanhu va kumeka va n'wi hlawula vanhu va ku tala va na ku navela ku they want to save their community in that way but loko va ya fika le i mhaka ya milawu leyi ku fambiwaka hi yoho leyi swa endleka hina haleni hi fika hi ku hi lava e pavement ya kusuka 80B yi ta 80C but loko hi fika le ka masipala le va fika va ku ku sungule vanhu va le ka xihoko lava va nge va lava mati swi na 5 years se swi vula mente kunene masivona so hi swinene swi vonisaka so whether munhu i dyondzile kumbe a nga dyondzangi but timhaka ti fika ti va ti humelela le ka masipala le va fambaka hi milawu eka masipala a va fambi hi milawu ya hina ya ku hina vaakatiko hi te hi va yini na yini leswi ni swi vonisaka swona kasi a va fambi hi milawu ya n'wina njhani hi ku a ni va mi nyika nkarhi va ku ku na leswi ya mi swi vitanani ka IDP Integrated Development Plan laha mi hlanganaka tanihi vaaki mi vulavulaka ku hina ka miganga ya hina hi lava leswi na leswi na leswi a hi swona a hi yo milawu leyi mi va ku mi twanane yona hi yin'wana ya ko but loko ku va ku fikiwa leyi a ni lexi swo swi xi humelelaka i mhaka ya ku vanhu hi va hina hi expect swin'wana eka IDP leyi ni yi vulaka i ntiyiso swi va swaswoko e.g. eka IDP leyi nga va kona milenkowankowa leyi nga va kona ku navela ka hina a hi lava leswaku ku va na ti-apologites le na le but swilo sweleswo swi ya humelela after malembe ya ku tala so IDP swi kona but lexi xi va ku xi lavekaka i ku kokola ka IDP hi xini xa nkoka lexi vanhu va va ku va xi lavaka kumbe hi xini lexi xi nga kumeka xi va ti-appear for many years mi swi vona Dimitri Papa. Okay. Kesi. 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula la hele ka Munghana Lonene FM. Nhleka. Akuna munhu la 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Hele ku vulavuleni timhaka teti ti khumbaka n'we kwana mi nga ko kambe twana la. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ile ka Munghana Lonene FM akoma ndlela nangona ko iwashela wona tiki suka la studio 1 ile a studio 2A ile polokwane la nga kona nkona masingito mo na sto kuna van'wana va ni rindzerile ni khomeleni ta va ko vikile ritako kambe sweswi a ya mkeleni n'wana mingiserelo nhleka Budbat papa mizeta pfukele nga vona vuvile Budbat I can't lo chance ile ka Satana Budbat wa America Budbat mina nhleketa ku maka ya bdlalo ko va moya lowu nga koho atikweni lowu na maphorisa va chava ku maka loko hambi u swibamu swa buluku hala ni voni ku maphorisa va ta tshuneleka because evitomi laha so that's why ku va swigevenga swi hetela swi va na advantage kuma ku swi hletela vanhu swa swi vona ku maphorisa hala kota swibamu nge tshuneli se kambe a ni vo nga tshemba vona ku va ta hi lwela nyimpi leyi i ncini se a va tshuneli makani ku i ntirho wa vona va tshuneli Budbat loko no bansa kumbe ni ba munhu va ta fika xipidi a ni ri na xibambi mara vo twa ku hayi ku buluke xibamu hayi na mubyela hi se hi swi mukela hi ku ku na moya swona Budbat to herisa sweswi loko mi cheka maphorisa laha n'wana xibamu va chava ku vulavula ntiyiso ene khati loko va trainer hina a ni ri va fanele va dyondza swa ku tisirhelela masoko phela hi ri tisirhelela ni mara va na swa ku tisirhelela so Inko 0860002543 nkombo timineta iseba awara yambiri maunge msava na misho justice machines nangona ku tsuma na mina uta ya mahlweni kambe a twena lo mingisa nhleka Budpat minjani pfukile minjani pfukile ni kombela ku nghena ka le ya mhaka ya mukhuhlu ni yeah. Budpat ni kombela ku vula ku mhaka ya mukhuhlu
i khale lotaniya ko va hi ku a ku nga vi na leswiwa swa ti-mass shooting that's why a swi nga twakali ka ngopfu Bootpet hi nge vulavuli hi Mkhuhlu hi nga vulavuli hi Mariti na ka Chabalala loko maphorisa va kukula Mariti ma tiva ku matsundzuka ku Mariti a yi hlupha ngopfu na loko mi tiva rovotela yi nga laha Mariti laya na visiku loko endzela laya a ku yimiwi laya liya sweswi va nga vekela Apollo light a ku yimiwi laya because loko yima u tekeliwa movha maswani so loko va ta kukula Mariti va yi disarma maphoyisa swigevenga swa ku tala swi swi balekela halavo Mkhuhlu so va swi teka ku va tline Mariti ka fanele va ti tline ndhawu liya hinkwayo that's why ku ri na vugevenga a Mkhuhlu and ku fana na lava mi twaka va nga vulavuli Xitsonga laha Mariti laya u kuma ku loko se va kwatile u ta va twa ku emachangeni ka hina lava va swi endlaka va ku tala kokwalaho loko va nga se kwata va twala va nga ri vona va twala va nga xi tivi na Xitsonga va vulavula language yin'wanyana no chava ku va tribalistic va vulavula language yin'wanyana loko se a kwatini u n'wi twa se a ku holovisa hi Xichangani ku kombisa ku vo fika njhe va dyiwa hi tilanguage tin'wana na tin'wanyana kambe xivangelo i yini Ndlovu xivangelo i yini lexi endlaku ku hi fika ka xiyimo lexi se hi nga ka xona na swi twa kumbe ri khale swi ri ko kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini swi sungurise hi yini mi hlamusele ku van'wana va lo tsutsuma va tsutsuma Mariti va khandziya xitshabyani va ta hala Mkhuhlu kambe xivutiso ku ta ku lweliwa yini hi mavonelo mina Bootpet ndzi vona ingaku loko government after 94 loko va endla leswi swi vitaka voluntary amnesty ku vanhu va vuyiseli swibamu without any penalty va languse KZN na tindhawu letin'wanyana va nga swi tivi ku laha Mariti na le Mkhuhlu na koho ku equivalent na KZN ndhawu liya i na nghozi and va ku tala a va swi tivi mara Ndlovu mi vula ku haxanisa hi swibamu swa 19 yini na sweswi Bootpet ndhawu liya yi hi ndlela yin'wanyana that is why va ze va n'wi byela luya phakela Mthakathi ku a ti ku hali vona ku i ta vuya na va titshemba ta vuya ka ndhawu liya Bootpet se swi vula ku a ku na lexi hi nga xi endlaka Ndlovu ho fanele hi amukela leswi nga xi endlaka Bootpet i ku va mfumo wa hina wu endla sweswi nga ko swi endla ku kukula Mariti na ka Chabalala na yona Mkhuhlu se mina no va na concern nyani police station ya le Calcutta ko ke khale ni nga siyela ku ni ta gcina ku ya a ku vanyana ti-caravan to festa ku tala ni nga tivi ku se va extendile na a swi ta va kahle loko va endla na ti-satellite va kota ku va endla manpower va langusa patruля hinkwayo ku sukela ko hambi loko nghena hi le Hazyview ku va na ti-satellite la xikarhi ku fika kwale Kruger va endla na tin'wana la ndzeni laha because loko police station ko va yin'we ri kule ku ta va na problem inkombo Khetseni Ndlovu 0860002543 nongora ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene na yile leyi fika hi haxa kona haxa Afrika wa vulavula ku ri kahle na va Malele va tile va ta hi vona ku ri kahle Mkhuhlu ivi mina ni tlhelela ni ti jikajikela kwala ni nga swi tivi mina ku kuna xiyimo lexi ai amkeleni nomyingiseri loyi a ri we tsela nhlekani Bootpet hlekani minjhani hi pfukeli boti minjhani n'we okay ni ri visitaka swi ni ta karhi la Bootpet mhaka leyi la Mkhuhlu ya vava and problem leyi nga kona hi leyiwani a ku na lexi nga xi endla because lava hi nga tshembela ka vona hambi vanhu va lava vo kumeka swa bora because va ta ku humeni ma understand hi tshembele ngopfu ka maphorisa sweswiwani mara maphorisa ma hina hi nga tshembela ka vona ma swi vona ku endlekela yini sweswiwani ma swi vona se problem nga na ngopfu sweswiwani kambe ni vula ku hi tshembele maphorisa kambe ku ya hi n'wina a va le ku ndleni ntirho wa vona hi kenela se hi fanele endlisa ku yini ku ya mahlweni lexi fa xi endleka xi one ntsena a nga swi ni cinca ne xeho xi one ntsena because ma swi vona sweswiwani ku
maphorisa hi ma tshembeni mara ku endleki nchumu hi vona va nga west maphorisa malama leswi nga kona vanhu va South Africa a va ti voteli ANC hi voto a ti huma hi vona party n'wana ta hi endlela yini simple kambe ANC na maphorisa va hlangana kwihi va hlangana hi ndlela leyiwana ne ay a ni loko a ni hlamusela ku va hlangana kwihi i va ku va hlangana hi ndlela leyiwani ne kukupupu